je došlo nešto iz Sports Arene. Da, idemo vidjeti šta je. Nije sponzorirano. Hello darkness, my old friend. Imamo novog člana u studiju. O da, dobar je lik, ne mogu reći. Bor na Bor. Napokon imam nekoga da ne budem cijeli život usamljen na kanalu. I've come to talk with you again. Evo ga, ljudi moji. To izgleda ovako. Ok, ovo se... Ok, dobro. Šta mislite šta je to? Ok, imamo ju tu. S ove strane je lijepo gumirana. S ove strane. Tu imamo jedan lijepi znak. Nije loš. Šta da vam kažem? Ovako je velika. Malo smo ju oštetili, ali dobro. Dobro, hvala im. No, naravno, moramo vidjeti šta je još unutra. Imamo ovdje neki thank you. Ako možete vidjeti, mislim da možete, da. Ništa specijalno. Imamo ovdje ove hashtagove. Hashtagove gluposti koje možete zalijepiti na svoje kućište, kao što sam ja. Imate još jedan logo. I eto, to je otprilike to. Pozdrav!